omwami Kenneth Kahumuza tugume n'omukyara wawe Shiba, family ya Kinyina, abakaikuru ninjani bagira ngu nacuza abagurusi, family ya Kahumuza n'omukyara ori aha, mwami Charles Rusania na family yawe, abatwire omukazi Honorable Amanyamushega, Secretary General Emeritus of the East African Community, abantu mwena abari ahiri izoba banshaba ngungambe omwizina lya bagenzi banje bari aha benekerenzi mbwenu twine ebiti nka 4 ninga 5 ebitwijamu haza Kenneth twija nka family eyakagunga mbwenu naninshaba bagenzi banje abineija nabo abakagunga mwijaha tukurutse tutabarutse Kenneth n'omukyara we haza nimwemanya Musajja Muhozi Kayambi Michael Siveni Inidi Kamanya Andrew Mwija abo kuba Kamanya na Inidi mwahabiroku kwari hariyo n'ondijo wuntareba nani mbashaba ngubeija. Very good. Master of ceremony yanjira ubwo mushijo waremerwa ubururu ngunda usyeho so nicyo nashabira abanyabuzare ba Kenneth twena gutwija mwenu itwe omfamily yitu twina maka nkatano bikwatsora Moses aroha maka nkatano ago mu Rujumbura aroheka yakagunga eya Makobore, haroheka ya Ruhinda eya Kinyina ejwekirwe Androgu muhezi yabe abandi, haroheka eya Buyanja eya Rukari, haroheka eya Kinkizi eya Rwemisisiro Ishenkuruji mu Katugugu, haroheka eya Kahoko eya Kosire orukuzara dukwatse n'amakagandi. So itwe twejaha nkeka eya Kagunga kwija kutabarutya Kenneth naza kubanjurira abantu aba juba dero gwo mwane cyeshongore cya na yeshongora making a meaning abakagunga bari aha n'umuhwezi tindufa niwe cyebembera kunkaba bakafurukiranya bushozi muhwezi ogu n'umurumuna wanje bakagenda nkaga na 8 bafuruka Rujumbura, omwami Rusania bakagenda 3 konka we no wakahumuza no wakinyina so abana baruhinda kandi abantu batatenti itwe omwami Andrew Kameraho sewira Andrew Kameraho n'abaruhinda groupe ya Ruhindeje ogu nawe ntatenti itwe rero hatweja ombandi Kayambi tindufa ogu nawe no wakagunga Kayambi ishakari yosa mutindufa tatenti itwe
omwami Sven Karekaho nawe n'owakagunga n'omwana w'omugenzi Honorable Kamukaregesa. Omwami Michael Karegesa n'omwana w'omwami Kamukaregesa. Omugurusi Richard Karegesa loya mukuru nawe n'omwami w'omugenzi Kamukaregesa. Muhareitu Inid Kukunda n'umwijukuru warwabambari n'umwijukuruza warwabambari mwijukuru wakakoraho muhara wa Katamba n'umuhareitu ogwo. Aba nabo n'abakagunga. Katamba nawe n'umwana weitu n'umunyanyogu nawe n'owakagunga. Bikwatsi Moses ogwo ni tatento ninga mukuru wanje. Ogwo ni tatento Moses Bikwatsi na wakafuruka hata barikera. Tuko ishe akari tatenkuru. So kahumuza ogu itwe tumweta kahumuza mukaikuru. Tutumweta Kenneth. Kahumuza ogu ni mukuru weitu ninga she ni murumuna itu ebumbuzari konka omyaka turi beishento. Mbwenu twashemererwa munonga kwijaha kureba ogwo mwana natunga omukazi omumaka guturu kumanya ntwenda kubasima mwe batwire omwishiki kandi twenda kubahamiza ntwija kumurebereraje itwa bakagunga kandi tumbeta umwije mutayire. Nyowe ogwo mwana ninja kumuhente konka ninjira nababona nindeba nibenda kumuhente. Mbwenu ninjira kamba shabe oraye nayenda atomukone ruguru muhereze omuzindaro amuhereze ente tushitami tureke kubasisira obwire kandi andike nabikwatsi. Yabare Prince amazira mwagura ni Moses Bikwatsi ngenda rebe muharanje kwa kushatreve. Kenneth, congratulations. Kenneth omuzari mwana ngundi ishento konka cyamana umwana wanje. Yabare Kenneth ati we Shiba uri muharanje omuzari akubanyana wa mawento kere na Lydia no weshento ati Shiba Kenneth go kureba nashaka ko umuntu ari serious no mukugenda no mukugamba nashaka ko utari serious konka is very serious mwene mwegendesereze kandi itobe inekirenzo gisese se hwire bazi nitu ikajinejya muri tukija kushweraje mwene Shiba waza umfamile nungi kandi nzakunda nzakutetsa mwe kinyenda kugambira umukazi ari mu bintu bishatu nari mwanye Nazara nyoka zatakuza kurema cyo kubanza umukazi w'umurokore n'umuntu ushomere teine rwaju ecyaka mukazi nari mu mwana wari mukisha Kenneth teine mwana heru konga cyabo akajya bamutsubaho umwakiro mukunde busuma ekiro mukazi nari mu mukayiba ati nkureba hukuza kuangana bakabaro buri mukazi ari yawoyiba buri mu ryo mukaye mutano wakumuza Christmas ona biro bina kiro yangana mukabaro mbene Kenneth ninkoreza ofere uyo mukazi wawe nabiherezente. Kenneth kuruka ko kutunga maka kutunga mukazi kandi ko kuruka kimaye kure nagambire shoka munywani wanje umunyabuzare kandi munywani wanje akana akunda abantu munonga nyuka mushango witumuka atayire azindukiri nabo icyo nakwenti bintu cyo kuganira. Kenneth n'umucyara wawe congratulations. Abana b'ingi ntatakubamanya tubamanyira baheza kura bisha kunuya bayisha Kampala tubareberayo. Mbwene Kenneth n'umukazi wawe kumura ry'umugore Kenneth yo kundunda akwijo wanje bano indente niza kukikwereza icyo rayende icyo nanja kukikwereza. Congratulations, thank you very much. Kenneth n'umucyara wawe congratulations. Nyowe Sven Karekaho n'umucyara wanje Naomi twabahende. Thank you. Kenneth, you have reached teams.
kumurezara muri ijambo ahende. Ebintu nibyo kugira umushana katubanze tubirebe aza twasharamu nka family yona inid nitwe twakweresente Kenneth. Thank you. Nyongi niyo speech yanjye ninjagamba. Kenneth Nashiba, congratulations. Nkongere ndijo. Kare nakwente nyona mukazi wanje twabahezente. Congratulations. Omwambero ndera neka yawe ntubasima munonga kutweta mu bugenyobu nayo mukaikuru ntubasima n'abatwero mu kazi ntubasima. Kenneth ntwendeze ubushwere burungi mwebare benekerenza bari aha abandi twantu bashaba mwemereraho muri Junior Rubunda n'abandi konka bwishaha. Yes, Rita, thank you very much. Thank you.